Seddiwi tanra atau pernah seddi'at Allah ripungallahu subhanahu wa ta'ala. Yang narito ang kanami atin na matto natokan lalang ati makada agi-agi ya angke kajajian riasat lebok na tanay. Yari ga agi-agi ya angke kajajian rilalan na atau tungat tarilino ang kamanang elo uli na pungala ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah illa biidznillah. Wa qala aidan ma syaa Allah quwwata illa billah. Sadaqallahul azim. Siningum masallam malabbi sulusarum malabbi jamaah Jum'ah yang insyaallah mamagi-magi pada angkamana kiram masiri pungallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wirekada ya siti najai irampe rilalanna iye onrok kami na mabarakai riasso kami na napojinna pungala ta'ala simata ya panasangi riolona pungala ta'ala makada idi angkaki atanna syukru kiwisininna pappenyamanna na wireki pungala ta'ala. Mamagi-magi insyaallah rilalan na asyukur katta angke matugangkang tepat tak keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tonna runas sabari insyaallah nawaddingi ifakkeguna ya rega itiwi mangolori hadiri na pungala taala nafagangkanna engkatoy pungala taala nadupaiwi atanna nasibawai riyaw rannunna ya naritu pammasina insyaallah. Salawat na mapasalama lauri panguluta Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero Nabi ta malandre na pusara yari ga malandre ina pikiriwi atau ka malandre ina nawanawai asalamakan na ummatna. Bahkan rilalan na riwayae riwatun na Nabi tak melok na iraddu nyawana. Nariwatun na narasaka pedina sakaratul maut. Nabi tak sempak mopi maddarari marelau ri pungala taala makada puang makkoi pale pedina sakaratul maut. Cukup ni puang iya na tawereng ajak lalo tawerengi lauri ummakku nasabak ummakku den ulempawai puang. Ini adalah bukti Rasulullah tauliwa sayanna yariga liwai nawana nasaraiwi asalamakanna ummakna.
Mamagi-magi insya-Allah idi yang kemat depun relalan na ye onrung iwi. Wedding iman caji insya-Allah sabak na angka kiap punai ilolongang syafaat mati resrimun rinna pungallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman labbikan seluruh malabbikan jamaah Jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seddiwi tanra atau peranna seddi'at Allah ripungallahu subhanahu wa ta'ala. Yang narito angkan nami atin nametto natokan lalang ati makada agi-agi ya engke kajajian riasat lebok na tanai ya rega agi-agi ya engke kajajian rilalenna atau tongat tarilino engkamanang elo ulena pungala ta'ala. Salah satu ciri keimanan seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupannya kecuali itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Papadanna na panasaki pungala ta'ala rilalana Quran marajana di dalam surah At-Taqabun ayat yang ke-11. Maka dia pungala ta'ala ma asaba min musibah illa biiznillah. Ma asaba min musibah de gaga sewa-sewa nawat di kajajian apalagi ya sengi musibah illa biiznillah sangadinna engkami elok na pungallahu subhanahu wa ta'ala. Nah maka dana topar itu pungallahu ta'ala rilala Quran marajai surah Al-Kahfi ayat ke-39. Maka dana pungallahu ta'ala masya Allah dek gaga sewa-sewa nawat di kedu ya dek gaga kejadian sangadinna elok na pungallahu ta'ala la quwwata illa billah dek gaga elo ullena sangadina elo ullena pungallahu ta'ala. Jamaah di belakang Allah jiyatokan lalang ati agi kejadian rasa lebok na tanai engka mana ngikor itu elok na pungallahu ta'ala. Imma giro anu madeceng ya rega anu maja. Setiap peristiwa yang terjadi itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perkara kebaikan maupun itu perkara keburukan. Anu maja anu makasing yatokan lalang ati kejajian nasaba elok nami pungallahu ta'ala. Iya na to sampai andre guruta to panritai napaguruaki makada si boleh-boleh ipuada kalimat zikrullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ninapayat tokan lalang ati makada dek gaga elo uleta sangadin na elo ulle na pungallahu ta'ala. Batuan na ada ya pasan reka manang isinin na agi kejadian rasa lebok na tanai lauri pungallahu subhanahu wa ta'ala. Teman-teman labbikan seluruh malabbikan jamaah Jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi na tumatapot na pungallahu ta'ala na riwatun na icoba pole pungallahu ta'ala dua pasaleng. Ya narito ialay iarega icoba pole pungallahu ta'ala risisi na iarega ritujun na anu manyamangi. Nariwatun na icoba pole pungallahu ta'ala ri anu manyamangi. Risisi na tumatapo ay magatiwi alin na pasanre lauri pungallahu ta'ala dengan cara bersyukur. Syukuri lauri papenyaman na pungallahu ta'ala. Nasabak na yakin kay makada ritungka-tungka angkan na syukuru. Ripapay may papenyaman na pungallahu ta'ala la in syakartum la azidannakum. Tumatapo na pungallahu ta'ala natokal lalang ati riwatun na syukuru ki papenyaman na pungallahu ta'ala. Majapu engka jancina pungallahu ta'ala makada nigi to syukuru ki papenyamaku majapu pungallahu ta'ala natambaywi. Maka dan regurut atau panritai makna daripada natambaywi Allah akan menambahkan di sini dua pengertian. Makada ditambahkan secara jumlahnya. Yang kedua ditambahkan bermakna
di pada cengi barakakna ri tuju-tujunna papinya mengi. Yang kedua zaman dimulakan Allah. Idi biasa lalu na coba ki pungala taala ri tuju-tujunna anu majai. Nari sisina tu matepok na pungala taala. Nari wattunna na tuju. Pacoba anu maja magatti witoy alena na pasanre lauri pungala taala na makkedanna alena na sabbaraki na sibawai werekada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na sabaiyero perintahna pungala taala alladzina idza asabathum musibah riwattummu na tuju esenge musibah magatti ko alemu pasanre ina sibawai werekada qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majappu sininna agi kejadian oleh mana pungala taala dan insya Allah pun juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Magena parallu isabbaraki sininna paccobana pungala taala. Nasaba risesena ro paccobana pungala taala musti engka hikmana. Ada tujuan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala pada engkamanan nikmat tokal lalang ati makada ma asaba min musibah illa biidnillah dek gaga kejadian sewa-sewa resat lebok na tanai rilalanna atau tongat tarilino sangadinna elo ullena mi pungala taala. Namakan naro insya Allah mamagmagi angke pungala taala nawereki petunjuk nawereki kekuatan sarekom menginawat dingi si mata tunru watak kaleta iariga si mata tunru atitta yatikakeng iariga to kengi atau pereng matugengkeng lauri pungalahu subhanahu wa ta'ala ya tonnaro insya Allah nawat dimancaji wilaleng engke turu pamasina pungala taala nania adam pengenna pungala taala nasaba nigi tau pun naiwi yariga lolonga pamasina nania adam pengenna pungala taala insya Allah nawala pungala taala ya naritu suruga pamasina amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.